Hemijski tragovi mogu imati nagle prekide, što potvrđuje da se radi o zaprašivanju hemijskim agensima, a ne o tragovima rada mlazih aviona, jer mlazni avion, ako bi se ugasio makar za trenutak, on bi pao kao kamen dole, ne bi mogao ponovno se upali. Znači ovdje je vjerojatno čovjek menjao rezervoar, prebacivo je crevo na drugi rezervoar, na drugu slavinu. Za oblake koji formiraju hemijski tragovi također je karakteristično da su razmazani po ivicama. To je baš danas bilo najkarakterističnije na nebu iznad Ljubljane. Kao da je to posle paljevine, pa se taj dim razvukao po nebu, znači, a pravi oblak cumulus, on ima jasno iscrtane granice, tako da možete vrlo lako da prepoznate koji je oblak pravi, prirodan, a koji je posljedica enormne količine ovih hemijskih jedinjenja koje se izbacuju. Sam izgled tragova na nebu je toliko upečatljiv da apsolutno isključuje mogućnost da se radi o normalnim kondenzacionim tragovima aviosaobraćaja na nebu, kakvim objašnjenjima se često pokušava umiriti uznemirena javnost. Sastav hemijskih tragova. Nezavisni istraživači po svetu su objavili ono što su, tu imate italijanske, francuske, nemačke, američke, kanadske istraživače, gdje ljudi koji imaju sredstava mogu da istražuju šta su sve našli u tim hemijskim tragovima, pa je utvrđeno prisustvo aluminijum oksida, barijum oksida, mangana, gvožđa, stroncijuma, bakterija, bacila, virusa, gljivica, mikoplazme i nekih čestica, nanočestica koje su na nivou veštačkog života. Svi ovi teški metali izazivaju ozbiljna oštećenja kod čoveka. Recimo, aluminijum kao aluminijum je odgovoran za pojavu Alzheimerove bolesti. Mi kao narod nismo nekada ni znali senilnost, nismo imali priliku da vidimo mlade ljude od 60-70 godina sa takvom senilnošću da mu je potreban pratilac, odnosno da ne smije se pusti bez nadzora. Danas toga imamo koliko hoćete, a to je uzrok aluminijum. I još nešto, aluminijum zakiseljava zemljište, poljoprivredno zemljište. Kada se zakiseli zemljište, na tom zemljištu može da uspeva samo genetski modifikovana kultura. I onda znate ko stoji i iza zaprašivanja i iza ovoga zločina koji nam se radi iz neobeleženih aviona. Na brojnim internet adresama se mogu vidjeti fotografije unutrašnjosti aviona sa ugrađenim metalnim rezervoarima umjesto putničkih sedišta sa hemijskim sredstvima koje se raspršuju širom sveta. Vide se i fotografije različitih mlaznica postavljenih na repu, podu, boku ili krilima aviona. Posle pitanja sindikata srpske policije počeo Kurir da piše o ovoj pojavi koristeći ovaj naučni rad i ovu prezentaciju, odnosno fotografiju odavde, i upravo danas su Večernje novosti u Srbiji objavile tekstove iz ovoga rada. Ovo je samo prezentacija bila, a onaj naučni rad koji je bio objavljen u dvotomnom tematskom zborniku, odatle su citirani delovi teksta i danas su Večernje novosti objavile i deo tog rada i fotografije iz ove prezentacije. Upravo ova fotografija je danas objavljena u Večernjim novostima. Pogledajte, sada se čak i neki komercijalni avioni preuređuju da bi dvostruko zarađivali. Pola aviona i dalje služi za prevoz putnika, a druga polovina dodatnu zaradu ostvaraju ugradnjom ovih metalnih buradi koje sadrže ta hemijska jedinjenja koja se po određenim maršrutama izbacuju iznad određenih zemalja, gradova, prirode uopšte. Evo pogledajte. Što kažu, ako laže koza, ne laže rog. Pre i posle preuređenja jednog komercijalnog aviona. Kada se isluži avion zbog bezbednosti, ostavljaju se, prebacuje se na ovu drugu dodatnu delatnost. Pogledajte. I sada vidite, postoje na internetu aviokompanije koje se javno reklamiraju da preuređuju avione za ovu dodatnu aktivnost, jer Amerika plaća za ovo što radi cijelom svetu. Pa ovdje imate, meni s leve strane, repnu lepezu mlaznica, zatim bočnu, dve bočne zapravo,
Zatim na klipne avione također ugrađuju. Meni se javilo jedno vojno lice sa administrativne granice sa Kosovom, koji mi još prošle godine zapravo rekao da je video klipne avione koji su ostavljali tragove poput ovih. Znači, ali klipni avion ne može da ostavi trag, razumete? To bi bilo vam pameti tvrditi da je to od rada klipnog aviona, od motora klipnog aviona. Ovdje isto na repu imate veliku mlaznicu. Pogledajte, čak na ove male, mislim da su to Cessne ili tako nešto, polusportski avioni, također ugrađuju mlaznice da bi i oni nešto zarađivali. Pogledajte ovdje na stomaku tog aviona koliko različitih mlaznica ima, koliko tek oni prosipaju tih hemijskih jedinjenja. I evo ga, čovjek obučen kao da je na mjesecu, znači apsolutno zaštićen. Znači, on čuva svoje zdravlje. Koliko je to opasno, govori da on radi i sa rukavicama i sa hermetičkom maskom, diše preko gas maske, da ne bi slučajno udahnuo. Pogledajte, ako bi neko rekao da su to tragovi mlaznih aviona, sa vrhova krila ne može da izlazi nikakav dim. Sa krajnjih vrhova, špica krila. Na internetu zaista mogu naći najraznovrsniji snimci, neki čak putnici prilikom leta aviona, kada se susretnu sa takvim zaprašivačem, kroz prozor snimaju i onda kače na internet, tako da možete naći, kao recimo ovaj snimljene, verovatno sa velikim uveličanjem, da se vidi kako sa podnih. Pogledajte. Hemijski tragovi su prisutni na nebu svih država članica NATO alijanse i država potpisnica sporazuma partnerstvo za mir, tako da se sa sigurnošću može zaključiti koja država i koja vojna organizacija stoji iza trovanja stanovništva sveta ovim opasnim hemijskim jedinjenjima. Najčešći simptomi od posljedica zaprašivanja hemijskim tragovima su uporan kašalj, problemi sa gornjim disanim putem i probavni poremećaj upala pluća, izuzetan umor, letargija, vrtoglavica, gubitak orijentacije, gubitak koncentracije, glavobolje, peckanje u očima, bolovima u zglobovima i mišićima, ukočenost vrata, krvarenje iz nosa, depresija, teskoba, gubitak kontrole nad bešikom, nervozni tikovi i čitav niz drugih bolesti. Simptomi prvo pogađaju starije i oslabljene osobe kao i decu. Ono što posebno izaziva strahovanja su nove bolesti koje se povezuju isključivo sa sadržajem hemijskih jedinjenja, među kojima je to po posljedicama najstrašnija Morgellonsova bolest, gdje kroz kožne lezije na koži tela čoveka izlaze niti veštačkog života stvorenih bionanotehnologijom onih struktura koje sprovode monstruozno zaprašivanje stanovništva hemijskih jedinjenjima. Te nanočestice, kada se udahnu ili unesu putem vode ili hrane, koristeći vaš bioelektricitet, spajaju se u niti. Te niti prolaze kroz vaš organizam, mogu da prodru u centralni nervni sistem i da vam potpuno promene svest, ali najčešće izlaze kroz kožu, ali celokupnu kožu. Napravi se prvo plik, velika rana, lezija i onda te niti izlaze kroz te rane. Čovjek izgleda kao da je prekriven od tih masovnih rana, izgleda kao da je prekriven ribljom krljušt. Zato se u medicini ta bolest zove striktno ovo Morgellons po autoru koji je prvi ukazao na to, dermatitis ihtioza, kao riblja krljušt. Na jednom snimku kod profesora Miodraga Dimitrijevića, genetičara, vidi se kako lekar pincetom izvlači te niti iz kože pacijenta. Pogledajte, ovdje smo delimično prikazali neke posljedice. Ovdje je na šaci tek početak Morgellonsove bolesti, dok ovdje na stopalu, na članku imate leziju do leziju. Pogledajte. To su te niti koje se mogu vidjeti negdje ispod plika koji je pukao. Ovo su rane na glavi od izlaska tih niti na koži glave, nogu, lica. Celo telo je prekriveno ranama.
sad da vam ne pričam istorijat tog eksperimenata uživo. Odmah posle Drugog svjetskog rata u Engleskoj su nad određenom pokrajinom vršili eksperimente uživo, zasipali stanovništvo i ispitujući kakve će posljedice biti. Znači, praktično, oni su vršili eksperimente od samog svršetka Drugog svjetskog rata, jer su vidjeli šta je Hitler sve mogao da uradi u logorima vršeći vivo eksperimente. Tako da je dosta uglednih stručnjaka ukazalo kada je sve bilo eksperimenata u cilju stvaranja biološkog oružja nad stanovništvom sveta. Danas ne postoji sumnja da se program zaprašivanja hemijskim tragovima izvodi najvećim delom i specijalno opremljeni Boeing transportni i neobeleženi aviona NATO avijacije. Nijedna zemlja koja nije članica NATO ili NATO partnerstva za mir nije u sastavu programa zaprašivanja. Pored toga, članice potpisnice NATO partnerstva za mir odbrambenom paktu daju velike koncesije koje uključuju prava nenajavljenih preleta, kao kod nas recimo. Mogući razlozi zaprašivanja hemijskim jedinjenjima, kontrola globalnog zagrevanja, navodno, upravljanje klimatskim promjenama, to je moguće. Suša u Srbiji koja je prouzrokovala više od 4 milijarde dolara štete, direktna posljedica hemijskog zaprašivanja i elektromagnetnih talasa upućenih sa onog HARP sistema sa Aljaske. Zatim, depopulacija, izazivanjem raznih bolesti kod čoveka, padom imuniteta, vi otvarate vrata svim bolestima koje čovjek može da podnese. I naravno interes korporacija koje proizvode genetski modifikovane organizme, jer aluminijumski čestice, odnosno aluminijum zakišeljava zemljište na kome posle mogu da učestvuju isključivo, da rastu zapravo isključivo genetski modifikovane semena. U odluci donetoj konsenzusom u Nagoji krajem 2010. godine 193 zemlje članice konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti zaključilo je svoj 10. susret sa de facto moratorijom na geoinženjering projekte i eksperimente. Na tom skupu je zaključeno da će svi privatni ili javni eksperimenti ili avanturizam u nauci s namjerom da se manipuliše klimom biti u suprotnosti sa ovom odlukom Ujedinjenih nacija. Ovo o čemu smo pričali dokazuje da se ova odluka doneta konsenzusom apsolutno ne poštuje. Pitanje preleta stranih putničkih aviona preko teritorije Republike Srbije regulisane zakonom o vazdušnom saobraćaju, kojim je u članu 13 stav 1 propisano da iz vazduhoplova za vreme leta ne smeju da se izbacuju predmeti, osim izuzetno kada je ugrožena bezbednost putnika i vazduhoplova. Prema stavu 2 istog člana kapetan aviona može narediti izbacivanje goriva, dok se prema stavu 3 istog člana naročito ne smeju izbacivati hemijska sredstva. Ovdje se misli na izbacivanje goriva prilikom prinudnog sletenja, prizemljivanja aviona usled nekog kvara, pa da ne bi sa punim rezervoarima prinudno sleteo, moguća eksplozija da se upali. Isto tako, na osnovu člana 28 zakona o vazdušnom saobraćaju, svaki vazduhoplov mora posjedovati uverenje o emisiji gasova koji se moraju kretati u dozvoljenim granicama. Ukoliko se dogodi da strani vazduhoplov nad Srbijom izbacuju radiološka, hemijska, biološka sredstva, to se može smatrati i jeste akt agresije i tada se primjenjuje zakon o odbrani, prema kojem je na osnovu člana 6.1.2 predsjednik Republike Srbije dužan da rukovodi odbranom i isti donosi plan odbrane. Ukoliko se radi o zagađenju životne sredine i narušavanju zdravlja stanovništva, tada se primenjuje krivični zakon Srbije. Zaključak. Protiv čovečanstva, sledstveno tome i protiv građana Republike Srbije se vodi radiološko-hemijsko-biološki rat. Agresija se sprovodi mimo međunarodnog i domaćeg prava na kriminalan terorizmu ravan način, kojega